Tirito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ile kamgana lona FM akomandlela ikhume mune minutes ntsene ku bilawara ya 12 nangona ko Afrika wa vulavula usungula sweswi kufika awara ya 2 mayivoma kako sweswi talova ku twa timhaka ti kumbe ti leti munga kumera tona kufika la ka hafu ku bile awara ya 12 hafu ku bile awara ya 12 ta va ka vulavula hi langute timhaka ti ta mintirho mintirho leyi nga ko langutana timhaka ti ta ku va hi nyika n'we vaaki ngopfungopfu n'wina mi nga ka xiyenge lexi xa EPWP na ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na EPWP ku ve ku na swivandla swa mintirho ku nga vi ku thoriwa vanhu va ti tirhela ke un'wana khani vutisa ku hikokwalaho ka yini hi nga vulavuli timhaka leti ta nawu luwa wo hlayisa vanhu na timhaka leti ndzawulo ya swa vululamisi ringanyataka ku mi nga ta na tona loko mi lava ku vulavula hi tona mayelana na ku ongeti van'wani va xisati va pfa va tirhisa vana ku lwa tinyimpi ta vona na khale ka varhandziwa va vona loko mina ni ri na nsati hi hambanini ni pfa ni yerisiwa ku ya n'wi vona ni pfa sweswo swa ku tani ku na milawu leyi va ku yi vekiwile se na teto mi nga ta na tona hi kota ku twa ku n'we miriyeni hi ndlela yeleyo timhaka leti ta ku hungutiwa ka mati a joni na vusiku pressure ya koho hi awara ya 9 ku fika awara ya 4 ni mixo swi vula yini ka n'wina tanihi vaaki va tindhawu to toleto ke na ku sweswiwani ku le ku vulavuriweni timhaka ta swikweleti ku timasipala ta ti kolota va rent water ti kolota va Eskom sweswo hi fike njhani timali leti a ti fanele ti hakela swikweleti leti ti helele kwihi i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakelaka ku na swo hi kota ku swi twa ku va hi twa tlhelo ra n'wina ra mhaka hi ndlela yo yeleyo hi vulavuli swa bolo hi na laha ka Afrika wa vulavula kambe ku na dyondzo yin'wana ni nga yi dyondza kusuka ka n'watipempe loyi a nga yimisiwa ntirhweni aka ligi ya le Ngilandi a nga ti bulela na vanghana va yena loko a heta ku bula na vanghana va yena din'wana di pfutisa se swi va swi ni dyondzisa ku swi vula ku a hi hinkwavo lava va nga va kusuhi na wena va nga vanghana va wena van'wana a hi vanghana va wena se i swin'wana swa leswi kumbexani hi faneleke hi swi dyondza ku ya mahlweni ku xana vanhu lava nga kusuhi na vona i vanghana va wena ke ku sweswi te ntirho mi ri yini timhaka leti nga le ku humeleleni a Mozambique va SADC very extraordinary agent meeting wu vitaniwa hi tin'hweti ta 4 I mean hi mavhiki ya 2 va ku ta na nhlengeletano leyi nga ta vulavula hi timhaka ta nhlawulo wa le Mozambique va ku i agent hi 2 weeks agent yi vula yini ka SADC se swin'wana swa leswi kumbexani unkulukumba wun'wana kha hlamusela hi timhaka ta timhaka ta nhlawulo ku fambise ku yini nhlawulo luwa wa le Mozambique n'waxemu hi nkarhi lowu fanaka hi October 11 2023 a va hlawula mfumo wa miganga timasipala loko va hlawula ivi lava va nhlawulo va tivisa ku hakho Frelimo yi humelele ka timasipala hinkwato 65 ivi vanhu va hlamula kanjhani na le Beira la ku nga ntsinda wa vandla ro kaneta ivi va cinca va ku hayi a Beira Frelimo yi humelelangi a ku ri 2023 a swi vulavuriwa ngopfu swilo ivi ku tlha ku kombisiwa ku vilela 44 wa masiku ivi ku ri kona ku cincaku va ku hayi kahle Frelimo yi kume kwalomu ka 60 wa timasipala letin'wana ti kumiwe hi mavandla yo kaneta hi leswi nga le ku endlekeni Mozambique se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina hi swona yo hetisela hi leyi rin'wana ra maphephahungu ri vula ku na ku ringanyeta hi va NPA ku va nga veka swihehlo eka xandla xa president loko phephahungu ri fanele ri ku na ku ringanyeta swi fika njhani tiko leri ra n'wina leri na mi twaneni mingisano mehe ta ri teka riqingho rero ka 0860 daka leswi Tirito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. 0860 nangona ko ya Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona na FM amukele no sungula mingiseri lo nhlaka ehlekani muhaxi wa hina lonene mi pfukile muhaxi pfukile ngo bona papa hi pfuki ni la ku vulavula ngopfu hi timhaka ta nyimpi leyi nge le Mozambique na nhlangano lowu wa SADC lowu lava ku endla an agent meeting what
wa thu akona agency kwalana Muhachi a nga ta kombisa ku ri aka matiko ya hina Afrika nhlawulo minkarhi yo tala vanhu va ala ku va hluriwile va suka eswitulwini hiko loko mo languta mhaka ya le Mozambique a yi lo hambana helo na mhaka ya this le Zimbabwe. South Africa moni bela mavoko aka mihlawulo ya yona yi va yi ri fair loko hluriwile wa pfumela ku hluriwile na Botswana yi nga hindisa government hi ndlela ya kahle loko yi swi vule ku yi hluriwile se matiko lawa mambirhi lawa Mozambique na Zimbabwe va humelelile mani a va hala kusuka va yisa lavo vona u nga ti vutisa ku swi vula ku va ka vurhangeli bya tiko swi nandziha ngopfu mara swo nandziha hi ku va nandzihela loko va yiva lahaya va yisa lavaya va yivi ngopfu loko va ya hlangana laha na SADC yona hi yoxe a yi hlangana longa straight because lexi karataka va cha ku byelana ntiyiso ni ta languta eka nhlawulo lowu wa ku hundza ku le Zimbabwe a yi nga winangi mara va na vona mara ni twile van'wani vambirhi vanharhu va SADC a va kombisa ku a yi winangi lo yivela tivhoti mara a va endli nchumu a ni loko n'wana a dyohile kaya ku na swichumu swi endliwaka kombesa ku a nga ha ngeti se dasa swi tlulela a Mozambique ni le Mozambique vona se ku fi vanhu vo tala ngopfu hikuva vanhu va humeleli va nga lavi kusuka and va ti teka ku hikuva lweli ntshunxeko va rivala ku ri a hi vona va ri voxe va nga lwela ntshunxeko ku na lava va nga lwela ntshunxeko va ri kwalaya va nga ri handle mara va ri kwalaya va kha va coordinatana so mina Muhachi ni nga vula ku ri kumbe muyingiseri ni nga vula ku na kuna munhu la 0860002543 emakumembirhimbirhi timinete ntsena ibile awara ya 12 un'wana muyingiseri lo nhlekani Muhachi na vasomi Mfukele na na valava hi ngovo hi pfukile hi khensa na Xikwembu mani xi nga hi katekisa hi mpfula leyi khala mpfula i sayini ya komba ku Xikwembu a xi hi kwatelangi ku fika kwalano so leyi ni lava ku hi khoma Muhachi ni ta tsavula ka tin'wana ta leti mi nga ti longoloxa timhaka ta expanded public works program leyi ku nga policy ya kahle kusuka ka hulumende ka kumeka vanhu va thoriwa ku hunguteka mpfumaleko wa mintirho hi yona program liya so ni pfumelelana na mavonelo ma van'wana lava va ngo impela vanhu lava va thoriwaka a va fane va thoriwa on a permanent basis na loko ku nga ri ka permanent basis hi mhaka ya swivangelo swa timali na swin'wana mara loko ti-contract ta vanhu lavaya to kumeka ti va at least 5-year period ku ri contract munhu loyi a tirhaka a kha a swi tiva ku na 5 years within that specific period i ta swi kota ku endla swo karhi loko a pfuka a ya ku tirheni kona ka APWP cause leswi nga yi swona sweswi ni vulavula a hansi ka ndlulamiso Muhachi ku ingaku ko va 2 years contract loko ni nga ri swihoxo loko ri ke ni ma swi tiva mi ta swi lulamisa a ku na swo biha so hi nkarhi lowuya ku kumeka munhu loyi a va ka kha a tirha kona a nga vi na a nga swi koti ku landzelerisa makungu kahle lama fanelaka ku ma endla tanihi munhu loyi a pfukaka a ya ku tirheni mara xin'wana lava ku xi tshikelela ka mhaka ya ti-APWP na swi vona ku ti kongomisiwe ka timhaka ta mbango ku basisa ka tindhawu hi ku hambanahambana mara ku na xihoxo lexi vanhu lava va nyikiwaka vuforomani hi xinghezi va nga ku ti-supervisor kumbe foreman a ku na xo biha na kwalano swi tikomba va nga ri na vuswikoti bya ku enela kumbexana vutiyimiseri bya ku enela
ku vona leswaku vanhu lava va va rhangelaka loko va ri ku tirheni va kongomisa va fikelela swikongomelo swa vona hi ku ya hi siku na siku loko va ri ku tirheni lomu va va ku va kha va tirha kona. Leswi ni talaka ku swi vona minkarhi ya ku tala ene a no va vulavula ku biha, mina ni tala ku va vona va wisini ku va va ri ku tirheni na ku va va wisini ni tala ku va vona loko va wisini hansi ka mindhoti ku tlula loko va ri ku tirheni. So leswiya swi endliwa ngopfu hi timhaka ta ku munhu loyi a va rhangelaka wa swi kota ku kumeka a swi tiva ku loko ni ri ku rhangeleni ho fane hi koka ndzima loko hi ri ku tirheni. So yin'wana yi fane ku landzeleriwa na yona yaleyo ku loko vanhu lava va ri ku tirheni a va tirhi ka vula na me loko sweswi ni swi kona ku ni ya ku tirheni namadyambu ka vula ni ya ku tirheni. Un'wana na un'wana loko a suka ya ku tirheni a yi ku tirheni ku nga vi timhaka ta ku se ku va na vunghana kumbe vuxaka emitirheni mhaka ku a hi hetelela hi nga voni production ya leswi hi swi yelaka emitirheni leyi hi yaka ka yona. So ni kha ni pfala na pfumelelana na lava va ngo vanhu lava a va thoriwi mara ku fanele ku va na ti-measures to karhi leti ti nga ta endlaku vanhu lava loko va kha va ri ku tirheni swi tikomba ku ku na tindzima leti va kha va rima tona va ti boxeketa loko va ri ku ri a ku tirheni muhaxi wa mina. Nemetweni kheseri swinene tlhelo rero. Inkomo 0860002543 un'wana ni tsundzuxa ku i ri i tiyimisele ku hlamula ka timhaka ta sesi lava va vulavula hi swa ka ribungwani. Hayi are ta vona hikwalo 0860002543 mkeni n'wana mingiseri lo nhleka Hayi khala nga mpfukeli. papa mina ngipfukele ngobo Hayi pfukeli man. akhenza A ni lava ku dlambanyana leyi ya ku pfumaleka ka mintirho South Africa hambiloko mi te statistician general va ta hi pfuna mara a ni lava ku yi dlambanyana in the sense ya ku hi na crisis kahle South Africa ka vona khalanga loko swi fika ka timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho. Ene crisis leyiwani yi va kona ta vanhu lava nga ya xikolweni va tokota va dyondza swinene a va le ku kumeni ka mintirho va tlhela va va vantshwa. Lava vantshwa va kona vo tala sweswiwani vulavulaka van'wani va na ti-depression van'wani va na mavabyi lava faneleke va teka tiphilisi ku nga ri ku ri mbilu yi ngo vava ku ni ta helela kwini hikuva a ku na hope ya ku ni ta pfuka ni kume xikoropo. Khalanga lava ta ku nyika comparison ya apartheid government leswi a yi swi endla hi 1948 loko ku sungula timhaka ta va border and ethnic crisis loko va tshama hansi they agree ku a hi tirheni swin'we tani hi valungu na mabunu hi rivala hi vantima. Xin'wana xa agreement ya vona a ku ri ku a hi voneni ku ti-unskilled workers vanhu lava va nga hava maphepha va nga valungu hi va hoxa kwini ku va tirha. Hi laha mi nga vona tindhawu to fana va Spornet ka ti-SOE ti identifyiwa ku i tindhawu leti valungu va fanele va tirha kona laha ko ka ku nga lavekeki dyondzo ene that program yi va tirhile ngopfu valungu. Then hina hi ta as the government of the day hi fika hi ku a hi tekeni ku hi sungula ti-EPWP leti of course ti faneleke ti pfuna swisiwana tin'wana ti 6 months tin'wana ti 3 months mara khalanga loko vanhu va hoxiwa ka va Spornet mfumo wa apartheid nkarhi walowa wa 1948 ku hala loko va kha va hoxiwa va kha va rhangela vantima a va ri na ti-benefits a wu ri na medical aid a wu ri na pension a wu ri na yini. This EPWP yo ku xungeta van'wani va yi tirhisa to an extent ya ku i nge yi helo hileswaku i tshama i ri na hope ya ku i ta kuma ntirho siku rin'wana. Van'wana tipolitiki va yi tirhisa na loko sweswiwani ku yiwa ku ka ti-conferences loko i famba na lowu a nga khoma matimba ya ku thola ka EPWP mathoriwa so that ku ya influence ti-decisions ta ti-conference. Mara the question i ku ri loko ku EPWP leyi yi le ku hi pfuneni and a va ni twi kahle vanhu ku na lava yi nga ku va pfuneni hambi yi ri 3 months hambi yi ri 6 months yaleyo kumbe a year yi le ku va pfuneni na swimaleni va swi kumaka because a yi kona mintirho. Mara the question leyi ni va ku na yona khalanga i ku hikokwalaho ka yini EPWP leyi yi vekeriwa exikhayamambuti vanhu ntsena loko ku huma ti-permanent ku wa ti-chairperson na ti-secretaries ta ti-branch va hoxiwa ka timasipala n'wina mo ka ma nga ri ki political connected mi tshama mi ri ka EPWP vutomi bya n'wina hinkwabyo swi vula yini sweswo
hikokwalaho ka yini a va ti check ka timasipala. You can check each and every municipality, each person secretary at the branch kusuka hinkwato masipala leti nga ti cheka va nge kaneti swivolo va tele na loko huma tiposo ta ku cleana va teketela vona hinkwako. That's why vanhu va rila ve loko va teketeleni va tsaka kusuka ka ti-branch. Loko ku ri EPWP leyi a yi ri kahle kalanga ene mi ni twa kahle a ni tirhi yona lava nga ku tirheka yona ni rile ku va pfuneni ku va xava xingu. Mara loko ku ri ku a yi ri permanent a mi ta vona na vana van'watipolitiki va kha va tirha yona. Mintirho leyiwani yi le ku kaleleni ka swisiwana leswi swi nga hava nchumu. Vana van'watipolitiki va le ku dyeleni, van'wana va yangi swikolweni mara va fumile hi mhaka ku they are politically connected. Se swi vula ku mfumo lowu loko swi fika ka ku create mintirho a wu hambanangi ngopfu na mfumo wa apartheid lowu a wu identify valungu ku wu va hoxa ka ti-SOE. Lowu wa hina wu identify ma-comrade ku ri ma-comrade a ma tirhi lavan'wana hambi va nga tirhi a swi na mhaka because hinkwako va lava nga ku tirheni. The majority of the people lava nga ku tirheni eSouth Africa lava nga thoriwa after 1994 na lava nga kuma ti-post hi lava nga political connected. Loko nga ri political connected i tshama i ri handle with qualification. Vana va huma tiyunivhesiti van'wana va endle na ti-honors van'wana va endle na ti-masters vona tshama. Vanhu va ri hava ti-matric ve le ku tirheni ka ti-municipality va nghene hi timhaka i ti-general workers va le ku tirheni kwale va le ku tirheni mara va hava na phepha na nchumu. So it's a challenge leyi nga kona. Nemetweni mingiseri ni khomeni na kuma tinhlokomhaka ta mahungu ni khensini nkarhi wun'we. Danke. Inkomo. Ya avirile. A hi tweni mahungu ya misava awara yan'we ta emsikeni a hi amukeleni bongi kwa mun'wana Phophi Ramathuba ya bongi. Playfontein, Musina, kuyafika eBakery. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana lonene FM, Makombandlela. Dirito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ka Munghana lonene FM Makombandlela mingisero mina a hi ku tweneni hi ri mhaka leyi lava ku vulavula hi yona yaleyo ku ya timhaka ta mintirho. Xin'wana xi chavisaka ve ri ku tlula kolomo ka 16 wa mamiliyoni ya vanhu va Afrika-Dzonga a va le helo. Hi leswo ve le xikarhi a hi leswaku a va le ku tirheni a va le ku dyondzeni xikolo a va helo ve le kwihi. N'we mi swi tiva ku va nga va ri kwihi hi byeleni hi ta kota ku vulavula hi swoleswo hi ndlela hi yoleyo. Kambe ke hi ta va hi bula na vona statistician general lava va langutanaka na timhaka ta ku pfuapfua tinhlayo ta swikhedzakhedza swa tiko leri va nga ta va ka va hi pfuna ku twisisa ku kahle hi loko hi ri ka xiyimo xa njhani na timhaka teti ta ti-EPWP ve ri va xanisiwa vanhu lava. Na n'we mi tirhaka sweswo hi byeleni loko ri ku ma xanisiwa kumbe ma xaniseka mi nga va mi kha mi xanisiwa ku fika kwihi. A hi khale ngopfu van'wani va kha va kombisa ku vilela a KZN va kha va ku a ku ngeteriwi mali kumbe va tirha ku va vatirhi va nkarhi hinkwawo hi ku ti-EPWP leti mi kuma ku va tala va vo va tirhisiwa ka timasipala ka yini va kha va tirha ntirho lowu nga na poso yi nga thoriwangiki. Ma vo mhaka ko se a hi buleni hi ndlela yoleyo nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana lonene FM Makombandlela. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani. Nakhalanga Phophi Ramathuba. Hi kotara nga sibawara ya 13 hi ta va ha yisa mahlweni mhaka ta mintirho hi bula na premier wa Limpopo. Kambe ke a hi amukeleni mingiseri loyi nhlekani. Nhlekani Phophi na vayingiseri va Afrika wa vulavula. Pfuka hi hambana kwele a tsinda wala Afrika-Dzonga a hi se vulavula la moyeni. A hi khomeki kahle man tin'anga ti kahle ta sadek. Mo ni lava ku angula ya mintirho bo. La Afrika-Dzonga a ku xoti mintirho ni lava vanhu va swi twa kahle namuntlha. A ku xoti mintirho. Loko mo ngheka home affairs mi la ku pfuneka mi ta kuma ku xota vatirhi. Mi nghena maphoriseni mi la ku pfuneka ku xota vatirhi. Mi nghena swibedhlele hambi kwala ka Munghana lonene SABC hinkwako ku le ku xoteni. Lava lovako a va replace-iwi. Lava humaka pension a va replace-iwi. Leswi nga problem hi leswi. Mfumo lowu nge le ku fumeni sweswi wa va Mr. Ramaphosa
u ya lomba mali ka International Monetary Fund na World Bank va va nyika swilo leswi vongo i ti-conditions ta ku mi ta hakelisa ku yini swikweleti loko mi twa va ku servisiwa the debt va lombiwa mali yin'wana va nga swi tivi ku va lava ku endla yini hi yona va lomba mabiliyoni ya ku xava swifonyo ntsena mara mali yaleyo yi fanele yi hakeriwa hi tiko se mali leyi hi yi kolekaka hi swibalo loko xava xinkwa ku ri na VAT mi tirha ku na pay as you earn mi thelela swibamu mi thelela timovha mi tlhawa mathikithi mi hakela ti-fine i mali ya ku tala ngopfu mara mali yaleyo hinkwayo va lava ku yi nga create mintirho yi nga hakeli vatirhi a yi ya hakela swikweleti swa ku ku endliwa yini a ku endliwangi nchumu se solution i ku loko ku ve hina vatiko a hi authorizangi munhu ku a lomba swikweleti a hakeli yexe kusuka xikhwameni ivi loko hi koleka swibalo swa hina loko ri hina 1 trillion rand ka financial year yi sungulaka hi February ya hetelela hi February lembe lerin'wana ivi ka yona va allocatela timasipala mali ya ku tumbuluxa mintirho a Giyani ku na ndhawu a ku ri na xidlayi va ku xi ya ku pfuxiweni xidlayi lexiya ku laveka vanhu lava nga ta tholiwa laya because i ti-semi government hileswaku swi fana loko va ku ti-state owned enterprises kambe va swi thya vito rin'wana va swi tiva loko tholiwa vanhu va 4 permanent ku va tirha swigayeni lava vengele ku rimeni makaya va yisa masaka ya mavele va fika va gayeriwa va ku van'wani vafana a va tirhi ku rhunga masaka ya ku chela mugayo lowuya hi mugayo lowu mi ngo rima kaya vanhu va tirhaku mi nga tlhela mi wu xavisa mi xavisela na le matikweni yan'wana la ku xotaku mugayo no kombisa hi swona hambi tibekara ti nga endliwa se ko xota vurhangeri loko vo kota ku huma vanhu lava nge le ku fambiseni sweswi hi nghena hina mi ta swi vona ku vanhu hinkwavo va ta tirha loyi a nga ta ka a nga la ku ya tirha to va ri loma hi nghena hina mi vula mani hi vula MK no ka mi nga lava ku vulavula ni vulavulela phati ni ku hina kambe ni vulavula hi vurhangeri lebyi byi nga na mhaka na vanhu ende va lava ku tumbuluxa mintirho va tumbuluxela vanhu hayi va lomba mali International Monetary Fund ku ve ku kona ka va PIC va nga lomba ku kona ka va leyi bangi hi nga na yona la BRICS Bank ku kona ka tindhawu leti loko mi lomba rand mi nga kumaku yi ringananyana 2 rand loko mi lomba America yi fana loko mi lombi 18 rand mi ya tlherisa na switukulwana swa n'wina swa hakelela mali ya swifonyo leswi va nga lomba ti-500 billion masiva se a hi xoti mintirho a hi xoti mali ya ku create mintirho ho xota varhangeri Nemetwe. Okay. Inkom 0860002543. Ay kuthi ngumiri yeni ka 0860002543 ku nga ku ri na un'wana ta ri teka riqingho ra ndzhaku ka leswi. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani. Nakhalanga Pet Mathebula. Hi ku ya hi mawuwani loko ko nghena vona mi ta tirha hinkwenu. Ay amkeleni munghana Mintirho 0860002543 enhlekani. Aye mwashi mjani? Mintirho pfukeni n'wina minjhani? Phophi. Akenzo. Ni lava ku nghena ka le ya vatirhi ya EWP. EPWP Extended Public Works Program. Thank you. Ba bona ka xiyimo xa vatirhi valava. Vatirhi valava va tirhisiwa loko ku fika nkarhi wa ku vafana va a hi ngo vo hanya hi kontraka vo vona every month a hi ngo every year after 12 months a contract after 12 months a contract after 12 months a contract mara ku va ku ta vanhu vantshwa vo cincana ku va ku ta vanhu ni lava ku mi byela hi mina baba vulavula a mi nga thoriwangi hi yona program ya EPWP i kontraka a yi hindi 24 months loko swi ze swi hundza 24 months a hi EPWP i swin'wana
ni mi byela hi mina bakhalanga hi byeleni xihundla xa n'wina ku hi ta kota ku mina mi landzeleriwa ku a mi nga mi defrauda state i 24 months yingiselani mina sweswi na 8 years ni karhi ni ri hansi ka kontraka yaleyo ka masipala wa Mopani PWP very PWP program ko ni mi byela hi sweswo na sweswiwani hi amachini maswitwani loko hi ya machini mirhangeli wa hina loyi nga rhangela masipala i ri hina hi wela ka kontraka yaleya EWP hi sayine kontraka every year lembe na lembe hi sayina kontraka ku na vakhalabya lava va nga huma ti-pension na sweswi va nghene kwalani va ze va ha sayina kontraka yaleyo munhu o za a guga vana va ma 10 years very PWP yes ya then yi hoxekile ku vanhu va lava va fanele va nga ri ku tirheni ka program yona ya EPWP ku ya hi leswi loko hi ri na vaholobya va kha va vulavula hi swona vanhu lava va EPWP i 24 hours i 24 months swi vula ku n'we mi lava ku mi byela xu that's why kulukumba loyi a nga nghenisa nhlokomhaka leyi ni lava ku mi byela xihundla lexi xi endlekaka aka Mopani all along vanhu valava ni vulavula hi vanhu lava va pompaka michini ya mati va nyikaka vanhu mati va va wiriserise aka khampani yaleyo va va sayinisa kontraka every year yona i PWP EPWP a company yes I company ko va nongonoko wu nga ndliwa hi mfumo ko va nongonoko wo karhi mara lexi xi nga kona n'wamihaxi ya n'wini ta la nambara ya n'wina hi ta fanele mi hi hlamusela kahle swilo leswi hi ta lavana va Mopani va ta hi byela ku vona EPWP ya vona i yini ya malembe yingiselani muhaxi sweswiwani vona murhangeli va lava ku na hi ye a machini hi yela vona papila loko hina hi ya va fika va ku na kontraka yaleyo ni nga mi nyiketa yona mina ni yi khomile la ni nga kona va fika va ku hina a va hi tivi vona murhangeli va lava sweswiwa still i lava ku campaign a tlha a vuya aka 30 hi matimba ya van'wani vanhu va karhi va tirha ku vava la so hi pfuneni n'we muhaxi aka swilo sweswo vanhu va twa ku vava lahani mara mina ni tiva EPWP ri ku ri 24 months that's why vanhu va kota no macha hi ku va twa i nga ri se vo vele ku tirheni swa nkarhi hinkwawo se swi ta fanele swi vutisiwa ku swi ta njhani ku va na munhu a tirhaka EPWP a nga pfanyizela van'wana hi ku na swisiwana swo tala laha handle laha hi ku ya hi nongonoko lowu wu languta vanhu valava va nga swisiwana va nga ta kota ku leteriwa mintirho ivi va huma ku ta van'wana kontraka yaleyo ni yi vulavulaka sweswiwa mina ni nga xikala vito loko mo inana ni nga mi nyiketa yona ni mi nyiketa na papila leri murhangeli waloye hina hi machini hi lava ku tiva ku kanjhani why va nga hi pfuni va hi pfuna hi ku hi se wo va na malembe ni kha ni sayina kontraka loko munhu swi vula ku yini mi karhele ku sayina kontraka ma hala ku tirha mina la ku loko ku vonani ba khalanga loko ku huma tiposti loko ku huma tiposti leti ta ku fanele ku tholiwa hina va ya va thola maxaka ya vona or va thola vanhu va vona va ANC ya vona va thola ti-secretary ta ti-branch leswi vula ku kumiselo ya leswi a kha a vula i ntiyiso that's why ni kote ku ni nghena hi mhaka ku na ku seketela yena muyingiseli va nga nghena a vulavula swilo sweswo na n'wi sapota mina i ntiyiso lowu nga hela i vili ka Mopani swilo sweswo swi west it's corrupt nemetweni hambi swi lavi ku nyika nambara ya n'wena mina na swi lava ku mi nyika a yinene a xihundleni mi nyika yona ni nyikeni swi nge koteki ku vanhu va fanele va hluphekisiwa hi ndlela yeleyo ivi ni vula ku loko munhu a za heta 10 years aka sayina kontraka 10 years sayina kontraka ya vuya ya lunghisiwa ya vuya hikokwalaho swi vula ku mangu dinga munhu yaloyo milawu ya mintirho khongelani ku na nkulukumba wun'wana veri khongelani mukansi
tiva timhaka leta mintirho kahle leti nawu wa vatirhi wu ri yini hi timhaka ta tikontraka ni vula tete to taniya munhu wa tirha ku za ku fika malembe manharhu ka kontraka hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pat Mathebula. a hi buleni na premier wa xifundza xa Limpopo dokodela Phophi Ramathuba conference leyi yi koho eka vhiki leri nga hundza yi tikomba yi tise timhaka ta kahle swinene a ni kha ni languta na ti-conference to fana na tona KZN yi nga fika ka 76 billion kambe ongeti Limpopo yi hundzile kwalani kambe swi vula yini ku va va fikise ntsengo walowo ke na koho va titwa njhani va yisa ku yini mahlweni a hi va amukeleni hi bula na vona premier nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani khalanga na vayingiseri hinkwawo ha mi khensa na nkarhi lowu mi nga yi nyika wona mi ve na ntirho lowu hlamuseriwaka ku wu fambe kahle ngopfu wa investment conference kumbexani hi rito ra n'wehe premier mi wu vone wu ri njhani khalanga swo sungula hi lava ku khensa va mabindzu va misava hinkwawo na va Afrika-Dzonga lava va nga swi vona ku i swa nkoka ku ri na vona va ta va endla ti-pledge ta ku va nga kota njhani ku hi pfuna hi ri mfumo wa xifundzankulu ku ri hi ta endla ku ikonomi ya hina na hina yi va kahle yi ta kota ku ri ku va na mintirho vaakatiko va xifundzankulu xa Limpopo va tirha va kuma mintirho se ndzi titwa ndzi tale ku khensa ku leswi swi nga humelela ka hina i conference ya hina yo sungula ya 7th administration hi tshemba leswaku swi ta endla ku swi tisa na matimba kumbe moral ya hina hi ri vurhangeri bya mfumo bya laha xifundzankulu xa Limpopo ku ri hi kota ku tirha swinene hi tirhela vaakatiko a hi vulavuleni hi tinomboro ti ri yini tinomboro ku ya hi leswi mi nga swi vona ka vanhu lava va nga hoxa xandla ti fike ka namba mani leswi ni nga ta kombisa i ku a ni ri vanhu a va pledja hi ku hambanahambana mara ndzi lava ku kombisa ku na lava va timayini ku fana na Plat na vona va bidile ku ri va nga engetela tibiliyoni tingani ku ri mine luya wa vona le Mkopani wu kota ku engeteta mintirho ku na lava va swa vurimi kumbe agricultural sector na vona va nga ta kombisa van'wani va langute ku va twe xirilo xa hina xa ku lava agro processing ti sungula hi nga pfunana njhani van'wani vo tala swinene i va ti-solar energy lava na vona va nga ta kombisa ku na opportunity la Limpopo because loko n'wina mi rila hi dyambu ka vona i opportunity leyi nga ta endla ku hi kota ku kuma alternative energy through solar power supply na vona va ta tirhisa dyambu leri hi pfuna ku ve na van'wana va nga languta leswi swa ku endzela matiko kumbe swa tourism so loko hi languta hinkwawo hi kume ku hi na more than 120 billion ku i 120.369 billion leyi ka yona hi lava ku vona yi convertiwa yi va mintirho se hi ta va hi sungula hi ti-project to tala ni nyiketa example because ku na vanhu vo tala lava va nga kombisa ku hayi vo vulavula tiva ku ti-investment conference ku tala va mabindzu n'wana na n'wana vo lava ku kombisa ku yena i strong ku fika kwihi se leswi swa nyan'waka swi nge fani na malembe man'wana that's why a hi vulavula ku swi cincile wa nga komita hinkwavo ka vona va fanele ku premier na ti-MEC ta yena va ta va ti-follow up ti-project letiwani no nyiketa example loko president hi August va hi kombela ku ri va joina le ka va ri ka riendzo ra ku a China ra mfumo va kombele Limpopo na Eastern Cape na North West se hi ri kwalaha hi kume opportunity ya ku hlangana na van'wani va mabindzu
van'wani va vona i lava ya mi nga twa va ku va pledge 36 billion se hi tirha na vona ku fikela hi siku ra conference va fika va pledge ti-agreement ta vona ti sayiniwile hi wavune wa vhiki leriwani kase va nyiketile na date va ku hi wavune hi lava ku sungula hi leswi swi vitanaka ku i ground breaking kwalaho ka loko mi ku ground breaking premier ivi riqingho ri tsema ku na un'wana a nga lavi ku hi swi twa ku i ra vumune ku ta kha ku endleka yini hi ndlela yoleyo kambe mi swi twile xifanisi hi ku i kavula swi nga hi le ku vulavuleni tinhlayahlayo ta vanhu lava pfumalaka mintirho ku swi nga vi ku vulavula ntsena loko se swi cinciwa swi ya ka leswi hi nga vulaka hi ku se hi swi khome hi voko hi ndlela yaleyo se ve ri ra vumune i vun'wana va nga swi vuli se hoyi a tlhelela ka vona va hi tsela va hi nyika xifaniso lexi va kha va hi nyika xona premier mi ta hi khomela mingiseri wa mehe swi tikomba lava nga koho ku ri na xiphiqo xa vuhlanganisi hi ndlela yeleyo ntshemba na swoswoleswo va ta tiyisisa ku loko va suka timhaka ta vuhlanganisi ti va se ti lunghisiwile eka ndhawu liya ku endlela leswaku vanhu va ta kota ku va va ya mahlweni va kota ku va va kuma vukorhokeri hi ndlela yeleyo i mhaka yin'wana ya nkoka swinene mhaka leyi ya vuhlanganisi leyi hambileswi va yin'wana ya koho ku nguva hina vinyi ti onhelaka ku ya ne ku fika ku ngengemisiwa tibetri ku ngengemisiwa leswi ku ngengemisiwa leswiya se hinkwaswo leswiya swi hetelela swi kavanyeta miako na switirhisiwa leswi a swi fanele swi hi pfuna ku va hi hlangana na vona hi ndlela leyo a va kha va nyika xifaniso xolexo premier xa hi laha investment conference yi nga fambisa xiswona hi ndlela yoleyo swi tikomba se riqingho leriya ri tlhele ri vuya futi premier yi khomeleni swi tikomba network yi hlupha kambe a hi yinini mahlweni a mi kha mi ku hi ra vumune ya a ni ku ka vaakatiko hi wa vumune hi ta va hi endla leswi ya va ku i ground breaking loko mi sungula project ni ta va ni ri na ambassador wa le China na vurhangeri bya yin'wana ya tikhampani leyi yi nga komita ku ri yona yi investa 36 billion i lava hi nga hlangana na vona loko hi ri a China leswi hi August van'wani a mi hleketa ku hi ye ku vhakaxeni a China loko hi mi byela ku hi fana na vatswari hi ye a Joni hi ya ku mi lavela swakudya se hi vuye na swona swi ta va swi sungula ku ta va ku tirhiwa vanhu hi langute va ku project yi sala yi hela yi ta va yi thore vanhu va ku hundza 1500 so ma swi vona ku ri it's a massive project na mitwa premier kumbexani hi mhaka ku na network a yi kahle mi hetsela mi ku yini ka hi ku sweswi namuntlha ku hume tinhlayahlayo ta mintirho mina target yo karhi leyi mi nge hi conference leyi yi fanele ku fika loko hi vuya ka kumbe state of the premier dress lembe leri taku ku va ku ri na leswi hi lava ku tshama hansi because team liyane a ni ri vanhu va pledge khalanga hi lava ku tshama hansi na team liya va busy sweswiwani va analyzer va fonela va endla ti-follow up hi lava ku languta ku vanhu va sungula rini van'wani va ku hi na problem ya ku a ku na mati a hi lava ku sungula hi April mara ku na mati se hi languta ku i problem ya mani i ya masipala kumbe i ya national department ya water and sanitation hi engage minister hi engage executive mayor if i masipala kumbe timera hi lunghisa swilo sweswo se loko hi heta ntirho walowo every quarter swi vula ku hi January kumbe February hi ta mi na n'wina va mahungu i ta va ku ri i kota yi herile because every 3 months hi ta mi vitana n'wina va mahungu hi tshama hansi na n'wina hi hlamusela ku ri ka ti-project to tani hi le kwihi loko ku ta ka swa mintirho ka project yo tala tani hi ta kota ku mi byela ku ti-project hinkwato leti ti hela loko hi ya ka October next year ka November hi ya ka conference yin'wanyana hi ta va hi fikelele mintirho mingani se a hi yoku because vanhu lava va endle ti-pledge vhiki leriwani
ni nyiketa nkarhi wa ku ti-officials ta hina ti hetisa ti ni nyika ripoto hi tshama hi plana kahle hi mi byela swilo swa ntiyiso ma tiva khalanga ku ri mina a ni munhu wa ku lava ku vulavula swilo ni nga ri na ti-facts a ni lavi ku vulavula swilo ni ta hi ti-officials because sometimes va ta ku byela leswi va lava ku ri i switwa ni lava ku ri va ni byela ni tlhela ni hlangana na venyi va mabindzu laha hi vona nation ni compare ni ta ku ya ka vaakatiko ni va hlamusela ku ni ta kwihi and ni tshemba leswaku loko hi hetile mintirho lowu hi ta kota ku mu byela ku ta kumeka mintirho mi nga because swa nkoka laha xifundzankulu xa Limpopo loko no kuma mintirho loko vaakatiko vo kuma mintirho ku tlhekamba hi lunghisa mapatu vaakatiko va kuma mati na mi byela hi ta va hi endle 90% ya ti-problem ta hina. Ai, ni mitwile premier. Ani na mina mi ri na karata ni lava ti-facts na mina. A ni lavi leswi swa ku kumbe. Ni lava ti-facts na khensa swinene nkarhi wa n'wina premier. Inkomo. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM i premier Dr. Phophi Ramathuba. I ta khomela swinene vuhlanganisi loko byi kavanyeta kambe i conference leyi va nga va na yona vhiki leri nga hundza leyi yi ringetaka ku hlamula leswi tatana Risenga Maluleke va nga ta hi hlamusela sweswi loko hi vuya ka mahungu ya misava tinhlayanhlayo ku ti vula yini mintirho vanhu va ta wisa ku ya a xilungwini va hlupheka le mikhukhwini va siya tiyindlu hala kaya va ka va ringeta ku zama vutomi kambe loko ku ha ri na ni ta va vutisa na tatana Risenga Maluleke ku na vanhu van'wani loko ku vulavuriwa hi tinhlayo ve ri a va helo swi vula yini ni ta twa hi vona ku vanhu lavawani ve le kwihi ni vula ku hi ta fanele hi va lavalava hi kota ku tiva ku ve le kwihi hi ndlela yeleyo premier wa xifundza lava hi bula na vona mingisero Munghana Lonene FM namuntlha hi le ku fambeni hi mpfumawulo woluwa wa timhaka ta mintirho ni tshemba ku na wehe kwalaho nga ko u ta vuya u ta hoxa xandla hi kota ku twa tlhelo rin'wana swin'wana swi khumbaka timhaka ta mintirho hi nga ta vulavula hi swona i timhaka ta mphakelo wa mati leswi ti kombaka swi ri na ntlhontlho ka xifundza ngopfu xa Gauteng laha a ku ri xilungwini sweswo swa hi nga swi hleketi se hi ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini hi timhaka to toleta halaya ka hafu ku bele awara yan'we nhlekani lowu na wehe u le ka 0860 002 543 kambe sweswi a hi yeneni hi ya twa mahungu ya misava ya awara yan'we hi ku sweswi wana henhla ka nhloko i awara yan'we hi lawa mahungu ya misava na bongi wa N'wanati Maluleke ya bongi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi yo mhaka hi rambe mupfuvapfuvinkulu wa tinomboro ku va ta vulavula na hina ka nhlekani wa siku ra namuntlha va vulavula na hina laha hi languteka tinhlayanhlayo ta mintirho eAfrika-Dzonga ka kotara ya vunharhu ti yime njhani a hi amukeleni tatana Risenga Maluleke hi bula na vona eka nhlekani lowu N'wanati nhlekani hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM hi losile vahaxi ni ku losa vayingiseri hayi hina va lava hi fikile kumbexani sungulani hi mahungu ya kahle tinhlayanhlayo ti mi komba yini muhaxi haleno ka Statistics South Africa hi khoma mahungu hinkwawo hi nge vuli ku laya kahle hi to siyela n'wina mi nga vahleri va mahungu ku kota ku hlaya ku ma kahle kumbe a ma kahle loko ho tsakela ngopfu lama kahle mahungu hi ta hamba hi tumbeta lamo ka ma nga ri kahle se a hi sunguleni kwalaya ka ku hi vone ka kotara ya vunharhu ya lembe hi vone ka tin'hweti leti tinharhu ta ha ku hundzaka hi vone xiyimo xa mintirho xi tlhandluka se leswi vulaka swona i ku vanhu lava a va ri ku tirheni hi kotara liya ya vumbirhi a ni hi pima malembe hi tin'hweti hi sweswo hi tinharhunharhu so tin'hweti leti hi vulavulaka hi tona leti hi vulavula hi n'hweti ya Mawuwani Mhawuri na Ndzhati hi to leti hi vulavulaka hi tona loko hi kotara ya vunharhu ya lembe se swi nga leswi hi vone xiyimo xa mintirho vanhu lava tirhaka xi tlhandlukile kusuka eka 16.7 wa mamiliyoni ya vanhu ku ya fika eka 16.9 kasi lava va pfumalaka mintirho lava va fambaka va lavalava mintirho
hi masiku ni masiku vona va enhlile va suke eka nhungu khoma mune wa mamiliyoni va ya tshama eka nhungu. Se loko xiyimo xa lava va tirhaka xi khandziya, xa lava va pfumalaka mintirho xi enhla, leswi vulaka swona i ku leswiya hi swi vitanaka unemployment rate naswona swa enhla. Hi swo swi endlaka ku unemployment rate ya hina leyi se n'wina mi ngo i mahungu ya kahle yi enhlenyana yi ya tshama eka 22.1%. Ndza ha twile muhaxi eka nkarhi lowu nga hundza khale ka mupremier kumbe ndhunankulu ya xifundzankulu xa Limpopo a va hlekisa hi yena lomu mahungwini loko a ku no xiyenge xa mintirho hi ku ya hi rate xi le ku enhleni hambileswi mintirho yi nga ku pfumaleka ka mintirho ku nga ku khandziyeni. Vo tala va hlekise ngopfu hi yena, a ko va ku hleka leswiya kambe a vula swona hi tinhlayo swa humelela sweswo. Ni kombela hi tlhelanyana kantsongo laha Mintirho, loko tinhlayo ta mintirho ti ya ehenhla ivi na tinhlayo ta vanhu lava yaku ehansi va lavaku mintirho ti ya hansi, swi hetelela swi ya fika ka nomboro liya ya 22.1 wa tiphesente ku nga nhlayo leyi kombaka ku pfumaleka ka mintirho Afrika-Dzonga. Swa koteka ku tinhlayo ta mintirho ti ya ehenhla kambe na lava pfumalaka mintirho va ya ehenhla? Swa humelela hileswaku a swi bohi ku swi famba swin'we. Okay. Xo sungula swa ya henhla swi ri swimbirhi. Xa vumbirhi lava lavaka mintirho va nga ya henhla, lava pfumalaka mintirho va ya hansi. Kasi swa humelela hinkwavo lava pfumalaka mintirho na lava va lavaka mintirho swi enhla hinkwaswo. Loko swi enhla hi tala ku vona nambara ya lava va nga lava mintirho va kondza va gadza ti-discouraged work seekers swi tala ku khandziya. Kambe leswi endlaka ku tiphesente ti ya hansi hi loko hi vona lava nga na mintirho va ya henhla na lava pfumalaka mintirho va ya hansi, swi ta vula ku tiphesente ta ya hansi. Kasi swa endleka hinkwaswo swi khupukile swi ya henhla kambe mi kuma ku lava va pfumalaka mintirho a va gonyanga ngopfu, naswona sweswo swa endla ku tiphesente ti ya hansi. A hi swi tsalanganiseni Mwanati, se hi vulavula ha xin'we hi vulavula hi swiyenge leswi nga hoxa xandla ku va hetelela hi fika la. Swa koteka ku hi swi vona na ko loko hi swi vona swi ri yini? Ka vula muhaxi hi vone xiyenge lexi hi xi vitanaka community and social services lexi katsaka ni swiyenge swa mfumo. Hi xona xi nga ngetelela ngopfu mintirho. Xi ngetelele mintirho hi kwalomu ka 194 wa magidi ya mintirho. Ku landzela xiyenge xa vumaki lexi hi xi vitanaka construction, lexi ku nga kona ku akiwa ka miako, mabiloho, madamu na mapatu. Naswona xi khandziyisile mintirho hi 176 wa magidi ya mintirho. Kasi hambi xi ri xiyenge xa bindzu, xiyenge xa bindzu na xona xi khandziyisile mintirho hi kwalomu ka 109 wa magidi. Swiyenge swin'wana leswi nga hoxa xandla hi xa vurimi, agriculture, xa swicelwa ni lexi hi xi vitanaka utilities i gezi na gasi liya yo layita mindzilo liya na mati, hi swi vitana ti-utilities, naswona swi khandziyile. Hi swona swiyenge leswi swi nga hoxa xandla swinene. Minkarhi ya ku tala ni twa mi vulavula hi xiyenge swa timali, swi fike kwihi sweswi? Xiyenge xa timali ku nga xona lexi ka ikhonomi ya hina mi ta tsundzuka hi xona lexi xi nga rhanga ngopfu ka ikhonomi ya hina, xi nga na matimba. Loko hi swi vulavula hi ikhonomi, it's lead in the nominal GDP. Se xona xi lahlekeriwe hi mintirho. Xi lahlekeriwe hi mintirho leyi ringanaka 189 wa magidi. Hi xona xi nga lahlekeriwa hi mintirho yo tala. Ku ta xiyenge xa vatirhi va lomu makaya, private households, ku nga ha va lava pfunetaka loko vanhu va ye mintirhweni kwalomu makhixini na kwalomu tinghadini ta hina lomu makaya. Na xona xi lahlekeriwe hi mintirho ku nga mintirho leyi ringanaka 32 wa magidi. Xiyenge xa mpfuwapfuwo wa tinhundzu, manufacturing,
na xa swo famba naswona swi lahlekeriwe hi mintirho. Minkarhi yin'wana mi kota ku swi hlamusela mi kombisa ni tsundzuka siku rin'wana mi kombisa ku vantshwa va tikomba va kha va gonya ntshava va lo tochama sweswiwani mi vona xifaniso xa njhani? Vantshwa muhaxi a va se tshama va tlhaveriwa hi sana. Loko hi languta vantshwa hi va languta hi swiyenge swimbirhi, hi rhanga hi languta lavaya va malembe ya 15 ku ya fika eka 24, 15 to 24 years. Lavaya vona ku pfumaleka ka vona mintirho hi kwalomu ka 60.2% hi vona va nga na ku pfumaleka ka mintirho ka le henhla swinene. Loko hi hoxa nakambe lavaya va malembe ya 25 ku ya fika eka 34, 25 to 34 years, na vona va le ka ntshikilelo hikuva vanhu va pfumala mintirho. Xiyenge xa ku pfumaleka ka mintirho eka vona i 44.4%, 40.4%. Se loko hi languta vantshwa hi tlhela hi languta vaxisati va nga vamanana, ngopfungopfu vamanana lava nga va vantima va ku fana na mina na n'wina, na vona va le ka ntshikilelo swinene. Se leswi vulaka swona i ku loko munhu a ri muntshwa, a hi rhangeni vamanana ku pfumaleka ka mintirho ka vona ku le ka 38.6%. Leswi vulaka swona i ku loko munhu a ri muntshwa a tlhela a ri wa xisati, ntshikilelo wa ku pfumaleka ka mintirho wu le henhla nyana. Ni kombela mi ni khomela tani n'wana ti ni hundza hi le vhengeleni, kambe minkarhi yin'wana mi vulavula hi ku na van'wana vanhu va ku va nga ri helo lava hi langutaka leyo ku hi vahi lava na koho xiyimo xi njhani, kambe endzhaku ka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. hi le ku buleni na mpfuvapfuva tinomboro wa tinhlayo lonkulu eAfrika-Dzonga tatana Risenga Maluleke ho hetisela sweswi ta va chucha va ya ka va ya vulavula na van'wani va kota ku va lemukisa hi tinhlayo leti va nga tikuma tanihi statistics South Africa hi ndlela yaleyo. Mun'wana a hi vulavuleni ku hi vulavurile swinene hi vantshwa, ku na minkarhi ya ku tala ni mitwa mi vulavula hi timhaka ta ku kuna lava va le ku tirheni, kuna lava va le ku tirheni, kambe kuna van'wani mi pfa ku lavona a va helo. Tinhlayo ti ri yini sweswi? Muhaxi hileswaku vantshwa lava va nga va malembe ya 15 ku ya fika eka 24 swi nga khathaleki ku va le kwihi, i 10.3 wa mamiliyoni laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Eka vona valava 3.5 a va le ka swiyenge swa mintirho, ka swiyenge swa dyondzo kumbe ka swiyenge swa lomu va nga ku dyondzeleni ku thwasela mintirho, hi va vitana not in employment, education or training. Vo pfuka va tshama la. Loko hi tlhela nakambe hi languta vantshwa kusuka kwalaya ka malembe ya 15 ku ya fika eka 34 hi kuma leswaku vantshwa lava i 20.3 wa mamiliyoni. Kwalomu ka 10 ra mamiliyoni ya vona vo pfuka va tshama muhaxi va leswaku lava va pfuka ku va tshama va nga endli nchumu i kwalomu ka 9.8 wa mamiliyoni, swi tshinelela kwala ka 10 ra mamiliyoni. Se leswi vulaka swona i ku vantshwa va na ntshikilelo eka timhaka ta mintirho. Loko mi ya lomu makaya lomu a migangeni ya hina hi nge hi le switandini, hi kuma vantshwa va ri karhi va famba va ri vona va pfukaka va chucha miqombhoti hikuva a va na xo xitirhi. Na lomu madorobeni ku nga malokichini, ti-township na yini ha swi vona leswaku va na ntshikilelo swinene vantshwa. Leswi vulaka ku swi ta va swi hlayisekile ku kolomu ka 13.5 wa mamiliyoni ya vantshwa va nga ri helo. Loko hi katsa lavaya va 10 lavaya ni katsa na lavaya ni nga rhanga ni vulavula hi vona va 3.5. Se kambe loko hi ku swi hlayisekile loko hi ku 10 wa mamiliyoni ya vanhu lava va nga ka malembe ya le hansi
ka makume ka makume nharhu ntlhanu, less than 35. Kambe va ri ka malembe yo tlula 15 ku hi kona vanhu va kota ku teka xiyimo xa mintirho loko va nga ri xikolweni. Se leswi vulaka swona kwalomu ka 10 ra mamiliyoni va lo tshama a va endli nchumu muhaxi. Ya xiyimo xi xa tika swinene emun'wanati a swi tele leswi hi nga bulaka hi swona, ka ha ri na timhaka ta swifundza, ka ha ri na timhaka, kambe nkarhi hikuwa hi vondoka a hi pfumeleni ku fika swi ku dya ngopfu, a hi ku hlula ndlala. Hi ta fanele hi ta siku rin'wana mi nga ri ku yeni hala na hala, hi ta ti hlamusela kahle tinomboro leti mun'wanati hi nyika na vayingiseri nkarhi loko va ri na swivutiso va mi vutisa. Ni ta byela ncindani va swi lulamisa sweswo ku swi nga endleka kwala kusuhi hi nga si ya kule. Mo ona muhaxi xitichi xa Munghana Lonene ma swi tiva leswaku ndzi se ndzi boxile leswaku xi nyikiwa xirhangana eka vayingiseri va hina. Nkarhi wun'wana na wun'wana lowu mi ndzi koxaka ha wona ndzi ti nyika nkarhi ndzi ta kota ku burisana na n'wina, ku nga ri hi ku phikizana na munhu wihi na wihi. Xitsonga xi ri xinombelani va nyikana hi xixaka. Xa vumbirhi makhisimusi ma nga ku tshineleni vakon'wana, hlantswa hi nga swi tlakusa ntalweni wa vanhu. Hayi ku veni mo tikarhata weku se ni hindi na la ni swi tivaka ku hlantswa yi laveka kona. Loko mo kuma makama a thasi ta mi byela ku hayi vete hayi hlantswa ya vona mi ta yi tisa la, se hayi swi tshamisekile. Ni khensile muhaxi ni ku khensa vayingiseri. Ni khensile mun'wana ta khensa sweswo mingisero Munghana Lonene FM. Hi ta fanele hi va vitana hi ta vulavula xin'wana xa swivutiso leswi hi va vitana la ku ta vulavula hi swona i timhaka ta ku ti pfuvapfuvisiwa ku yini tinomboro leti. Namuntlha hi vulavula hi mintirho, kambe hi ta fanele hi va vitana mi fika mi swi endlisa ku yini, mi swi pfuvapfuva mi lava vanhu vangani, mi ya kwihi, mi endlisa ku yini, ma swi vo hi kota ku swi tiva hina wa ka hina. Ncindani ni mi nyika ntirho kaya hi nga swi endla hambi ku ri vhiki reri ra swona. Se swi vula ku kwalomuya ka Ravuntlhanu hi nga bula na vona hi ndlela yaleyo, kambe hi tita timhaka xiyimo xo ka xi nga tsakisi hi lexi. Ku tlula kwalomuya ka 10 ra mamiliyoni ya vantshwa lava nga na ka malembe hansi ya 34 a va helo. Se xivutiso i ku loko va nga ri helo swi yisa ku tanihi tiko, naswona ha vilela ke hi swona. I mhaka leyi kumbexana hi fanele hi languta ku ya mahlweni. Mingiseri wa Munghana Lonene FM 0860002543. a hi twaneni lava nga rhumela ti-voice note. Loko se hi vuya hi ta va ka hi bula na vandyangu ya timhaka ta mati na nkululo, hi twa ku va ri yini vona hi timhaka ta ku kayivela kumbe ku mintirho loko ku nga koho kumbe ku nga ri ku kona hi ndlela yeleyo, loko hi languta ka vukorhokeri bya vona. Lava nga rhumela ti-voice note wo sungula hi loyi Inhlekani Botpet na muhumelerisi wa nongonoko Botereki xikan'we na vayingiseri va Afrika wa Vulavula. Mina la ku hlamula ka leya ku pfumaleka ka mintirho lexi xi endlaku ku tika la South Africa Botpet i timhaka ta tikontraka. Ti-contract to ti dlayaku swinene hi mhaka ku loko ku huma post va ku i 6 months, ni fanele loko ni tirha 6 months leyi hela ni fanekele ni tlhela ni tshama futhi ni sungurisa hansi ni lava ntirho. So loko a vo endla ku loko ku huma ti-post va ku i ti-permanent a swi ta hunguta youth yo tala a hi ta tikuma hi ri ku tirheni. Like xikombiso ka post leyi a yi ri kona ya ti-teachers assistant a yi thole youth yo tala ngopfu la Afrika-Dzonga, a yi thole youth yo tala ngopfu lero loko a yo va yi ri position ya permanent Botpet a yi ta va yi thole vantshwa va ku tala swinene. Laro loko se ku huma tin'wanyana kumbe ku huma ta le vuphoriseni ti kuma van'wanyana a ta ha kumi vanhu van'we. Se leswi swi endlaku ku tshama kha ku tirha vanhu van'we ka xixin'we hi swona leswa ti-contract leswi a ku herisiwi sweswo Botpet. Inkomu Inhlekani Botpet na vaxumi ni nghenela ngopfu voice note ya mina, ni nghenela ngopfu bo July sweswi va ha ku humaka va hetelele hi ku hi xota varhangeri ka ti-president Zuma. Leswi a va ri mirhangeri kwala South Africa ya leyi nga ka yona 9 years hinkwayo, why va nga swi endlangi ku mintirho leyi bo July va yi vulaka va nga yi humelelisangi? Mata bo July va nga ku dyisa mbitsi hi why va nga yi humelelisangi? Hi ku Jacob Zuma va fumi 9 years hinkwayo mara mintirho a hi yi vonangi na swogolo
kusukela ka 1 year yale va nga sungula hi yona va za va ku 9 a ku ri ku swogoliwi na magubutasi ya vona inkomu. Aye bakhalanga nabanjindani kwalano. Hayi kahle kahle mfumo a wu teka wu vuyisela ka valungu ma hina vanhu va ntima a hi swi tivi a hi na solution ya mfumo kahle kahle ku ni byeleni khalanga loko ku ri ku va ku va nyika munhu 2 years ka tivisiwana byoko byo va bya 2 years after 2 years byi ya kwina endzhaku ka 2 years byi ya kwi why va nga endli ku nkarhi walowo va lava a hi ta va nyika van'wana lembe leri va nghena waya and then va nyika van'wana loko ku ri na xipesi xin'wana va ngetela kunene ku tlula loko va nyika van'we 2 years 1 2 3 va tsema futhi va nyika van'wana ka tivisiwana bya wisa na mfumo lowu wa n'wina khalanga lowu mani hayi ta ku yini. Nhlekani Budpet ni kombela ku angula ka leyi ya EPWP ni xikala vito kusuka la ka Mandlakazi laniwani i ntiyiso ya xanisiwa hina wa ku tirhela ka ti-EPWP ngopfungopfu lava xisati lavawani hina swa antswa hi ku loko yi humini ku fana na mehe no tirha 2 years no huma mara lava xisati va se va karhi va tirha van'wani vana va ma 6 years 7 years va ha tirha hikuva vona leswi va va nyikaka swoho va kotaka ku va nga va humesi mara ni vona nga ri vo xanisiwa hi ndlela yaleyo inkomu. Ahee Budpet njhani na muhumelerisi wa matimba hayi na hale ka n'wamitwa mpfula yi le ku swama swa mina khensa Xikwembu ya a ni ku impela loko ka ha vulavuriwa hi timhaka ta ku tani ta mintirho na leswi mingiseri va nga huma va vulavula swoho kwalani ku va le ku create-ni ka mintirho se a va yi create and then na lava mhopani lavo hemba va lovo sayinisa vanhu ti-contract va ku loko fika hala ku tshama karhi sayina va hi tshembise ku va ta hi thola hi ti-borehole operate na sweswi a va hi tholi ngo Budpet from 2017 ku ta fika sweswi loko swo koteka mva mi byela na premier va va byela leni ku a va hi tholi na hina hi yin'wana yo ya ku tumbuluka ya ku hunguta vusweti ya ku tumbuluxa nyana inani mintirho inkomu Budpet khensini embetse kwala mavele New Canada. Mbetse ni ya ka tlhokomaka ta mahungu na vonge n'wamona timanileke kambe ni la nomboro ya wena n'wina mi nga ri na swi vona ku na agenda nyana yin'wana yo karhi ya ti-borehole operators a hi vulavula na mina mi ni byela kahle kahle mi rila yini mi nga jikajiki mani vonge mahungu ya wara yan'wana ya mbirhi ya ta emisaveni hambi ka ha ri na vonge kumbe se ku na sesilile hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava nga rhanga Budpet vete mi nga lemi ximanga hi ku xi thothela hikwalaho ka ku ximanga Budpet loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuku goya xi mi dlayela tihuku Budpet leswi humelelaku laha ka MK Budpet i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya Budpet va vuya ku ta karhata n'wina ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona hi ndlela leyi Budpet namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta oposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nge le ku fambeni tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wa vona loko ho vitana makinos sweswiwani hi ku hikokwalaho ka yini vanhu va raha mati a Gauteng i ta ku no hi na mati hi na wona voka ku nga va mo pfuta mandla yini se hi vitana va City of Johannesburg hayi kahle se a hi swi twisiseni kahle ku kahle xiphiqo i yini a hi vulavuleni na vinyi va mati lava hi vo vinyi va mati lava hi vulavula na Sisi Wisani Mabasa va vulavula kusuka ka ndzawulo ya liya ya timhaka ta mati na nkululo yo va nga ta hi nyika xifaniso xa kahle xiyimo kahle xi yime kwihi hi ndlela leyo vanhu va le ku lahlekeriweni mintirho hikokwalaho ka ku pfumaleka ka mati leswi swi endlaka ku vutomi bya vona byi tikeriwa hi ndlela yeleyo Mabasa nhlekani
Hisho ta vona khalanga na kusota vayingiseri va Munghana Lonene inkomo. Enkomo sesi wa mina hi mpfhuka ni dlina ku vulavula na n'wina nkama luwa loko hi vulavula hi timhaka ta ku ve plant loko yi layithiwa yi dzikile ka hinkwayo. Khalaga a tsundzuka na hina mahungu malamba na wona kwaku hi ta kwini a ni hi leswi va swi vonisa swona hina lexi hi nga xi vulaka i ku plant yona ha yi le ku yeni mahlweni yi hlantswa mati va hlantswela vaakatiko va giya. Enkomo sesi wa mina ku na xirilo lexi nge le ku humeleleni a Gauteng xa timhaka ta mati ni holobye tolo va kombisa timhaka ta ku mati ya ta hungutiwa laya ka awara ya 9 na awara ya 4 nimixo awara ya 9 na madyambu awara ya 4 nimixo kumbexani n'wina tanihi ndhawu leya timhaka ta mati na nkulu mi tiva yini timhaka ta mphakelo wa mati a Gauteng ku ha mati ku endleka yini? Mani tlhela ni khensa futhi mhaxi xikulu i ku ndzawulo xikan'we na mfumo wa Gauteng na masipala wa Joni va hlanganise tinhloko hi mayelana na ku kayivela ka matimba xifundzeni lexi xa Joni nga ku masipala wa Joni leswi nga ku humeleleni kusuka swi na nkarhinyana swi karhi swi humelela and swivangelo swa kona swi hlayile mhaxi leswi swi fikelela holobye a nga tshama hansi na premier xikan'we na MC wa Cocta na meyara wa Joni ku nga tatana Dada Mrero xikan'we na Rand Water leyi nga khampani leyi nga hansi ka ndzawulo ya hina leyi tirhaka ku hlantswa mati ya ni nga ku bulk la mo tala va ku va phakela timasipala ta Joni leswaku hi vona ndlela yo ya mahlweni ya ku va hi ringeta ku antswisa xiyimo lexi nga ku humeleleni eka masipala lowu leswi swi humelela na le ka timasipala letin'wanyana ta kwala nga ku province ya Gauteng kambe ka nhlengeletano lowu nga va kona tolo kumbe ku va holobye na xikan'we na premier na meyara va nyika vuxokoxoko a ku ri mayelana na ku langutana na rona doroba ra Joni ka mhaka ya ku hunguta mphakelo wa mati hi awara ya 9 ku fika ka awara ya 4 nampundzu leswi swi nga langutiwa a ku ve na nhlengeletano lowu nga va kona nampundzu hi sonto lowu languta timhaka leti leha ku nga twananiwa swo hlayanyana hi mayelana no ringeta ku antswisa mphakelo wa mati leswin'wana xa kona leswi nga langutiwa a ku ri ku hi fane hi languta swivangelonkulu leswi swi vangaka mhaka ya ku va ku kayivela mati masiku la ku Joni yi kula masiku hinkwawo ku hinkwenu hi lava ku ya tirha kona hi laha hi nge ku na mintirho ngopfu kona ene mi vulavula ntiyiso loko mi ku vo tala va lahlekela hi mintirho hi timhaka ta ku va ku kayivela ka mati hikuva tikhampani loko ti nga kumi mati ntirho wa vona wa hunguteka leswi endlaku leswaku va hunguta na vatirhi hi ku a ku vi na ntirho lowu ya ku mahlweni leswaku tikhampani ti kota ku endla mali xin'wana lexi xi nga langutiwa i mayelana na ku fanele ku endliwa yini ku va hi ringeta ku hunguta or ku antswisa xiyimo lexi ene yin'wana yo sungula ya kona ku ri yoho yaleyo ya ku va hi swi vitana water throttling xikarhi ka awara ya 9 fika ka awara ya 4 nampundzu water throttling muhaxi swi vula leswaku loko ku na ni ku mathangi lama kumaku mathangi hinkwawo ma Joni ma va ma kuma mati hi nkarhi wo karhi lama ma huma a Rand Water mati lama se loko mati ma karhi ma nghena ndzeni ka mathangi lama ku na lama mati ya kokiwaka ngopfu ku ya hi leswi nhlayo ya vanhu va tshamaka ka ndhawu yeleyo va nga tarisa swona ku na lomu mathangi ya koho mati ya koho ma nga fambeki ngopfu hikuva vanhu va nga talangi so ka mathangi lama mati ma nga hungutekeki ngopfu loko vanhu va karhi va ma tirhisa hikuva vanhu va koho va nga talangi kumbe vaaka muti va nga talangi phayiphi ta susiwa ti connectiwa ka letin'wana leti mati ya fambaka ngopfu hikuva va ta va ehle swinene so a xikarhi ka laho hikuva hinkwenu hi ta va minkarhi yo tala hi va hi tlele mati ma kota ku xisiwa ma susiwa hala ma connectiwa ku ma tatisa halaya ma tatisiwa hi kambirhi ka leriya thangi ri nga heleriwa hi mati swinene leswaku ma kota ku lasana so a ku na nkarhi lowu hi nga ta ku ta va ku ri hava mati phayiphini loko mpfulela hikokwalaho ka water throttling kambe i ku va ku endlisiwa sweswo leswaku ku kota ku balansiwa system ka lomu ya vanhu va nga tala ngopfu ku va nga vi va xoteriwa hi mati nkarhi wo leha hikokwalaho ka ku va mati ya va kha ya demand yi ri henhla loko ni pfumela ku ni swi vula hi ndlela yeleyo ni khomele tani mi ta vuya mi yisa mahlweni sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makombandlela ha ri ka xiyimo lexi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
se Swisane Mabasa va vulavula ndzhawu leyo ya timhaka ta mati na nkululo hi bula na vona lava ka va hi nyika xifaniso xa timhaka ta mphakelo wa mati a Gauteng hi ndlela yaleyo se Swisane a ma ha kombisa ku xin'wani loko ni mi kavanyeta ni khomile inkomu haxi xin'wanyana futhi lexi nhlengeletano wu nga xi kuma lexi ringeta ku va yi xi ringeta ku xi addressa i timhaka ta ku pfuta ka tiphayiphi hikokwalaho ka ku hlakala kumbe vukhale bya tona tin'wanyani ta buluka tin'wanyani to pfuta hansi ka misava hi ku hambanahambana so leswi xikungu lexi nga tekiwa hi vamasipala leswi va nga tshembisa ka nhlengeletano leyi i ku va va kuma nhlangano kumbe panel ya tikontraka ya van'watikontraka lava va nga ta tirha tanihi hi ntirho wa xihatla ni nga ku emergency repairs ka tiphayiphi letikulu leti pfutaka leswaku minkarhi hinkwayo loko ku ripotiwa leswaku ku na tiphayiphi leti pfutaka ku va na xipidi xo karhi hi ku yin'wana ya mhaka leyi yi kumeka leswaku ta ripotiwa tiphayiphi loko ti karhi ti pfuta kambe xipidi lexi masipala a respondaku hi xona ku va a ta pfala tiphayiphi teti pfutaku leswaku hi nga lahlekeli hi mati yo tala tiva xi slow se leswi swi ta endla leswaku ku va na xihatla hikuva va ta va tivisiwa kunene ku phayiphi yo karhi endhawini ya so fambani mi ya kambela ku hikokwalaho ka yini yi pfuta leswaku yi ta kota ku lunghisiwa xikan'we ku ta ngeteleriwa na nambara ya vanhu kumbe vatirhi ti-teams leti tirhaka ku va va repair na ku hlayisa maintenance wa switirhi swa vona kumbe tiphayiphi letiwa eka ti-reservoir kumbe mathangi na tiphayiphi leti phakelaka mati emitini yo hambanahambana leswaku ti suka ka vo maybe leswi tekaka vo masiku mambirhi swi muvha swi va ehansi ka 24 hours leswi swin'wana swa swiboho leswi nga tekiwa swa ku va kota ku improve hi kota ku mati mo tala lama lahlekaka ehansi ma nga si fikela vanhu emitini ma kota ku saviwa hi ku eka nkarhi wa sweswi masipala i le ku lahlekeleni hi mati yo tala swinene ma nga si fikelela vanhu loko ma fanele ma phakeriwa so i xin'wana xa swiboho sweswo yin'wanyana mhaka i mhaka yo va masipala va fanele va langutana na timhaka to va va sungula ku tlhantlhelela lava va nga ti koneketa hi voxe ematini va nga koneketangi hi masipala hi ku hi voho lava vo yiva mati swi vitana ti-illegal connections va nga kumeki mati lama hi ndlela leyinene naswona va nga koteki ku biliwa kumbe ku va kuma xibalo hi mayelana no mati lama ma tekaka tiphayiphini leswaku hi kota ku swi tiva ku mati hinkwawo lava ma kumaka ma suka rain water ma ya ka lomu ku faneleke naswona va koleka swibalo hi ndlela leyi fanelaka leswaku va ta kota ku tirhisa mali leyi kota ku vuya hlayisa tiphayiphi kumbe switirhi swa vona leswi va phakelaka hi swona mati xin'wanyani i ku va va ngetelela kumbe ku kurisa ndlela leyi va lavisaka hi yona ya tiphayiphi ta vona ku ti pfuta kwihi before va byela hi vaaka muti vona vinyi va fanele va proactive hi mayelana na sweswo because va na tiphayiphi leti nga ku 12,000 kilometer pipeline leyi va faneleke va yi cheka hi nkarhi na nkarhi ku lomu ku pfuta ko va kota ku hatla va pfala swin'wanyana leswi swi nge hi ti-fire hydrant leswi swi kotaka ku pfuneta ku tima ndzilo loko ku ri na ndzilo akweni yo hambanahambana ku nga va ku ri mitini kumbe ku ri yini swi voneni ku vaaka muti minkarhi yo tala ngopfungopfu van'wana tithekisi na va yini na yini va kuma va kangetela mati loko va swi tiva swi kha swi pfuta hi yin'wani mhaka leyi hi faneleke va fanele va tirhisa ti-bylaws ku va kota ku va dila na vanhu valava va pfulapfulaka ti-hydrant kambe naswona va faka tipaletela hinkwato leswaku ti nga tshami ti kha ti pfuta hi ku doropo yin'wana na yin'wana kumbe thonsi rin'wana na rin'wana ra mati ri na nkoka swinene eka vutomi bya munhu so hi swin'wana swa swona leswi kambe ku tlhela ku va na xin'wana xikulukumba xa ku masipala yi ta tirhisana na ndzawulo leswaku ku yiwa ka national treasury leswaku ku va na public private partnership nga ku ntirhisano xikan'we na van'wamabindzu hi mayelana no hunguta non-revenue water hi ku mati lama lahlekaka kumbe mati lama ma nga tiseki mali eka masipala hikokwalaho ka ku lahleka either hi mhaka ya ku va ma pfutela hansi kumbe ma lava ma yiviwaka hi valava va ti connectaku kumbe hi lama vanhu va kumaka mali masipala mara hi mhaka ku swibalo swa yena leswi a hlayisaka swona swibalo a nga swi yisi ka vanhu hinkwavo lava va phakelaka mati a tlhela koleka mali se hi ri va fanele va kota ku improve billing system ya vona leswaku va kota ku koleka mali leyi faneleke ka vaaka muti hinkwavo yi kota ku tlhela yi vuyelela ka ku va yi kota ku hlayisa switirhi swa mati eka masipala se hi swin'wana swa leswi swi nga tswariwa hi leswi holobye a rhangile van'wamahungu tolo ku va va nyika vuxokoxoko lebyi xikan'we na premier na meyara wa masipala wa Joni.
ene leswi mi nga swi hlamusela swona loko swo tirhisa sweswo ku nge yona xiphiqo la ku tshame ku ndhawu leya leya n'wina yi byela hi swin'wana va swi vitana war on leaks va 2015-16 hala ndzhaku ni nga hoxisi ya ku lahleke timali kambe a swi vulavuriwanga a ni tivi ku kumbexani ku lahleke timali kumbe a swi hi vuyerisangi kumbe a swi voniwangi mbuyelo wa kona kambe a hi hetiseni lava ku mi vutisa la se swi wisani ku loko mi langutile swiphiqo leswi hinkwaswo swi nge le ku ringeteni ku ololoxiwa namuntlha swiphiqo swintshwa kumbe khale swi ri ko jikajikiwa ndhawu yin'we Mahashi holobye I vulavule ko hlayanyana leswaku ku laveka ku tiyimisela eka van'watipolitiki lava va rhangelaka mfumo wa local government ku va kota ku teka swiboho swa ku va mhaka ya mati va mhaka ya nkoka. Nkarhi yo tala leyi ni swi langutaka I ku loko va karhi ku phakeriwa mati timali leti masipala mi kuma ku ti kolekaku kumbe mi kuma ku na revenue collection system ta vona a ti le ndleleni leyinene ene a ku vi na ndlela leyi va tikomba ku va ri na ku tiyimisela ku va va swi lunghisa. So I swin'wana swa leswi holobye a swi nga va I mhaka leyi nga karhata moyeni kuze a ya ka ti-provincial government a landza ti-premier ku kombela ku nghenelela na copter provincial copter ku va va nghenelela eka mhaka leyi ku hi tirha swin'we hinkwenu tanihi hlanganini. Kambe yin'wana mhaka ya Gauteng ni swi tiva tanihileswi ni nga vula leswaku Gauteng yi na mhaka ya ku va population growth ku kula ka vanhu va lava mintirho endhawini ya Gauteng leswi nga leswaku ku ve na nhlayo leyi nga ya henhla xikarhi ka census leyi ya the last census ya 2011 na leyi ya 2022. So nhlayo leyi yi ndle leswaku nambara ta vanhu ti va ti kula swinene kambe timasipala a ti nga endli ku antswisa ka switirhelo swa vona ku ya hi tinambara ta vanhu ene swo tala leswi swin'wana leswi ndzawulo leyi nga swi kuma loko yi karhi yi lavisisa leswi ringeta ku swi antswisa. Va ndzawulo ya water and sanitation kumbe ni ku ya mati na nkululo hi le ku akeka damu ro ngetelela leri hi nge phase 2 Lesotho Highland Water Project ku va hi ngetelela mphakelo wa mati hikuva project leyi ma swi tiva na n'wina ku Gauteng a yi na damu ra yona kambe a yi na mati ya yona lama ma nga localized kambe mati ya va kha huma hi mateka a Lesotho na madamu man'wanyani ma 14 lama nga laha Afrika-Dzonga hi minambunambu leyi nga la integrated Vaal River system. So hi le ku ngetelele ka damu leri nga ku ri akeni kambe ro ri tatisa mati hi 2028. So ri ta ngetela mati ku ya hi demand ya vanhu va Gauteng. Okay. Kambe xin'wana lexi hi nga xi kuma I ku kumbexani a Gauteng tirha mati yo tala yi khomiseni sweswo mina n'wenge heti mani ku hetile lava mi hetsayele ya Gauteng ku tirha mati yo tala kambe ndzhaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. hi la ku hetisela na seswiwisani minute leyi nga sala na yona hi ku na mbulavulo loyi lava ku endla na nganga ya xintu kokwani Hlathi kusuka laha va nge ku na ntirho lowu nga lulamisiwa hi lava va World Anthropological Union. Wow. Lava va nge ku na ntirho laha na vo va nga ta va va ri van'wani va swivulavuri le a Walter Sisulu Botanical Garden se ta va hi kha hi twa kahle ka ku ta ka ku endleka yini kambe hi hetisele na mbulavuleri wa ndzawulo leyi ya timhaka ta mati na nkululo Sesiwisani Mabasa. Sesiwisani ni twa mi kha mi kombisa timhaka ta ku Gauteng ku tirhisiwa mati yo tala loko mi kha mi hetisela hi minete leyi ni nga salana na yona mi nga tlhela mi yi hlamusela ku se loko yi kha yi tirhisiwa mati yo tala hi ndlela yeleyo ni twa va ku na project yin'wana mi nge mi lava ku yi endla ya timhaka ta le a Vaal kasi na ku mi le ku navetiseni kumbe ku lava ku thola van'wamabindzu lava va nga kotaka ku va va pfuna ka timhaka ta ku lunghisa tiphayiphi hi ku hambanahambana ka ku anama ka toho kasi wa mi nga tholi vatirhi van'wemi kumbe na vatirhi va ndhawu leya timhaka ta mati a hi hetiseleni. Mahashi loko mi tsundzuka loko ni vulavula hi mhaka yaleyo I project leyi fanelaka ku yi endla hi masipala wa Joni a hi ndzawulo ya mati hi ku na hina ti-limitations to karhi loko ni ta pfumela ku vulela hi ndlela yeleyo ku va hi endla leswi swi fambelanaka na mfumo wa xikaya hi nghena lomu hi pfumelelaka na wu hi pfumelelaka kona swo fana na sweswo hi leswi faneleke hi leswi ni nga swi hlaya hinkwaswo leswi mpfumelelano lowu nga va kona xikarhi ka ndzawulo mfumo wa provincial government xikan'we na masipala lowu wa Joni ku leswi swiboho leswi hi pfumelaka hi ta swi teka hina tanihi masipala wa Joni ku va hi ringeta ku antswisa mphakelo wa mati laha xifundzeni xa Joni. Kambe yin'wanyana Mahashi leyi a ni ringeta ku hi vula I ku
ku ya hi no drop report ni nga ku i drop leyi i report leyi hi humesaka tanihi ndzawulo leyi yi kombaka matirhiselo ya mati na ku hlayiseka ka mati tikweni lama phakeriwaka yonwa yi kume leswaku Gauteng yi ri yoxe yi tirhisa ni nga ku 279 liters per person per day swi vula ku ya hi mati lama hi va ku na wona hi kha hi phakela hi kuma leswaku munhu un'we yi ri i tirhisa mati tilitara to ringana 279 and leswiwani kombela mi swi yingisela kahle muhaxi i ku a hi vuli ku mina sweswi ni ngete ta ni tirhisa tilitara letiwani ntsena ni ri nexe tani i ku va hi loko hi swi angarhela hinkwaswo leswi katsa na mati ya lama ya ni nge malahlelo ma ni nga mahlaya ku ma lahlekisa ku yini non-revenue water na but leyi yi le henhla ka ene hi le henhla ku tlula vamatiko hinkwawo ni nga ku world average. I know melo i ntiyiso sweswo mo wisi phela jojo hinkwayo leyo ka munhu wun'we ku wisa mati sweswo mpela i ntiyiso swinene mara va kona i muhaxi lava huwaka hi mati va nga swi hleketi leswaku loko ma kha ma huma pompini ma hela kun'wanyana lomu ma taku ma huma hi kona se hi te va masipala va fanele va kuma na ndlela yo tisa swihlohloteri leswi va nga swo antswa leswi va nga swi tirhisaka ku va va navetisa leswaku vanhu va tirhisa mati hi ndlela yo antswa so i yin'wana ya project leyi hi lava ku yi ku va tanihi ndzawulo xikan'we na timasipala ta joni na province hi fanele ku hi rhana ku va hi ringeta ku va vanhu va kota ku tirhisa mati hi ndlela yo antswa hi hunguta kusuka ka that 279 hi ta ka 173% per liter ehansi ka yaleyo seswisana a impela mvulavuleli hileswaku mi nwe muthotho wun'we na vaspatniki hileswaku mi van'we ni khensile ka seswisana ni vana na siku lerinene ku dya ku engeta ku khensa mina makwerhu ni khensa na vayingiseri a khensa seswisani mavasa va vulavulela ndzawulo ya timhaka ta mati na nkululo hi ndlela yaleyo se ri nte ri ku na ntirho lowu nga languteri wu nga kunguhatiwa ku va kona hi siku ra 13 ra n'hweti leya hukuri ku nga mindzuku laya a the Walter Sisulu Botanical Gardens laha va nge ku na ntirho laha ku nga ta kha ku vulavuriwa swin'wana swa swivulavuri kumbe van'wani va va vulavuri ka ntirho lowu va katsa Professor Sylvester Mbayimbayi Hlathi lava va nga ta va va ri koho laya kahle ku ya vulavuriwa hi yini hi ndlela yaleyo lavawani hi vulavulaka na vona i kokwani Hlathi i nganga ya xintu i Professor Mbayimbayi Hlathi kokwani nhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene FM na khensa Tebu xikan'we na ku xota vayingiseri va Afrika va vulavula vito la Sylvester leri va ri tsale hi xihoxo a ri laveki ku laveka Mbayimbayi la mikwembu ya kwata loko yi twa vanhu va kha va vulavula ani mavito lawa nga sindzisiwa wona u thwa what is your name loko va byela vito va ku no let's give you a Christian name so na khensa Tebu ku ni byeleni ku ta va kha ku endleka yini munduku la a Pitori hi Johannesburg Tebu hileswo i ntirho lowu ku hlanganaku vanhu va nga na vutivi ka tin'anga ka vutshunguri bya xintu misava hinkwayo ku ta va ku ri na ti-delegate ta 600 ta vanhu lava nga ta va ri layini ku ya vulavula hi swona swi vulaka ku i world anthropology traditional health practice lekgotla hi leswo hi laha ku nga ta hlangana kona na tin'anga to huma India China matiko hinkwawo vo Germany vo USA matiko hinkwawo hi laha hi nga ta va kha hi ku vulavuriwa ku lava ku ta twisisa ku xana vun'anga lebyiwani byi yime kwini matshungulelo hi wahi so ni hlawuriwile tanihi president wa nhlangano wa tin'anga ta SADC la South Africa va ku mina ni fanele ku ni ya leader nhlangano lowu so ku le ku hlanganiweni mundzuku laha impela i nga mhaka yin'wana ikulukumba ngopfu ku nga ku hlonipha kukulu Tebu ku va ni vitaniwile ka ndhawu laha ku ya ku ka hlangana lava va nga na vutivi bya misava hinkwayo laha ku nga na ku ta va na vanhu lava endlaku ti-research ku nga vulavisisi ku na vanhu lava va tivaka ku hlanganisa mirhi sweswo so i siku likulukumba ngopfu Tebu na Mintirho ni tsakisa hi ku mirhi ku ta va na vanhu lava nga endlaku ti-research hi ku na n'we ni tshemba mi ya va byela na hi ta n'we ti-research na leswi mi nga swi endla ku fika laha mi nga fika kona namuntlha ngopfungopfu sweswo Tebu hi swona leswi nga endla ku vakungahati va ntirho lowuwani va swona ku no ka ntirho lowu wu vula ku World Health Congress leyi ku nga ta hlangana vanhu va matiko misava SADC University of African Medicine yi fanele va yi ri kona hikokwalaho ni nga rhambiwa ni ta famba na delegation ya mina ni nge fambi ni ri nexe ni ta famba na chairperson nga Maggie Mathebula
ni ta famba na general secretary ku nga Muhami ni famba na professor Langa hi ya famba hi delegation yo karhi laha hi nga ta fika hi tshama ndhawini ya hina se ni le kwele henhla leyi ku ta endla ti-presentation swivutiso leswi va nga ta na swona va misava hinkwayo ni kota ku va hlamula va ta swi tiva ku mintsenjani hi ringeta ku endla yini ku yi hlayisa na leswi hi lavaka ku fikelela swona tanihi SADC University of African Medicine na vayingiseri. Se inhlangano tani leyi nga ta teka masiku mangani na swi vona ku i minduku yi sungula minduku laya kwale mi vula kona a Walter Sisulu Botanical Garden i siku rin'we kumbe inhlangano tani ya masiku yo hlaya masiku mantlhanu Tevo a ni ri masivona vanhu va 600 hi siku rin'we swi nge koti ku hela hi siku ro karhi ku endla leswi hi siku ro karhi ku endla leswi mundzuku leyi hina hi tanihi tin'anga ta xintu ta la South Africa ta boheka ku endla miphahlo leyi kombetaka ku hi phahisa ku endla South Africa ku va ku pfuriwa ka Congress ivi swi fambisa sweswo hi ta va hi ri na tin'anga to huma Cameroon tin'anga to huma vo Kenya na matiko man'wana yo hambanahambana tani la nga hlamusela vona vo India na vona va ta endla hi maendlelo ya xivona ku va phahlisa ku ni kwele ka vona ku pfula ntirho hi leswi nga ta va swi kha swi endleka so hi masiku mantlhanu Tevo hi ku hi ta va na vanhu vo hambanahambana kusuka Botswana so swi lava masikunyana yo hlaya ivi hi siku ra ntlhanu ku ta tekiwa swiboho ivi hi teka ku xana hi kongoma kwini tani tin'anga ta xintu emisaveni hinkwayo Tevo na vayingiseri mi lulame ku fika kwin'we mi boherile mi ayeko a mi fika mi ringetana ku fika swo ringetana swi endla hi lavo ka va nga tlharihanga Tevo ma vona loko u tlharihile u ri na vutivi u endle vulavisisi bya vun'anga bya xintu swo ringetana swo boha swi tshungula a swi tirhi la ka professor Hlathi swi leyi ya kona leyi hisa vutivi leswi vulaka vutivi lebyiwani a byi la ku hlangana na swilo swa mutsaka swo vanhu va nwisana mikondo va endla yini hayi le a ku boheleriwangi nchumu lexi mi nga endla swona i ku endla research mi tiyisisa mi hlaya swi fikelelela ku leswi nga ta presenta hi swona hi yo mhaka nkoka swinene yo leyi Tevo na vayingiseri. Kokwani mi navela mikateko fambani mi ya hi yimela kahle hi ta twa loko mi vuya ku mi fambe njhani mi kume yini leswi hi nga ta kota ku tlhe hi avelana na vayingiseri swona na khensa Tevo hi leswi nga ta kota ku pfuna evun'anga bya hina la ka continent ya hina ya Afrika ngopfungopfu kwala South African khensa swinene Tevo nkarhi wa n'wina inkomo kokwana khensa nongonoko wa humelesiwe hi ncindani Eric Mabasa dzuma ra mina nongonoko lowu landzelaka kambe sesilili hi lava na mahungu ya misava ya awara ya 2 mbana siku lerinene mina ni khalanga Pet Mathebula tata Ebombela Sabi White River na le Hazyview fana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Magombandlela